can quarantine yen get guasme. Okay, just go ban right check me la talk. Governor United State and pai kwany. Chono ne te wal te kon te la kwar ke tamde. Ne de to wa chicken wari gan ganak ke chi contribute kan ngure according to information da ne sha link ne karunte konte chume ba ko watch. Self care ma yadit tiang yete ne de che watch ne de wo tone ja gar ti ja ganyok ka mu kwanye ke no ka che ki official ke United State ja ga kwany ka tekan ka bon ki ka bon SPLM kan bon shal ka sawa parties ke bon mo tega ne de che George ba en kirm yadit ne de che George to chala dinu ta advisor wuri shali maliyet kak tetin cha George samani sure year koryom cha George can finance the kel Ramadan la kev yun la finance minister wuri shali John Galwak Duar ka cha George bo amenene ti kokien no la county commissioner dang bakel ya ga nyom jo ke kabane kan county commissioner dang bakel ti tuwe shwal ke mayom tetin turop kona county tetin te coach tetin te gwit tetin te lar tetin we na kama yendit ken wi dialati chana chaga joitin chanwari cha commissioner ken chaga joj ci point akir mi yadi tenere ko ken nyom kwanyeke no kanede ti wa kanete to teacher wo ni wal but cha nyom lo ke tenata ko cha querien cha nu according to report so lat kon information da ne ben ke kon jek rama cha kwany gwasme ke man tikira point wa tikir mi yadi che ling gad nyal che kwany la quer again Ramda la new Minister of Finance and Investment re which winimi wa nyok kenede ko ken botela jidene la new commissioner ja nyom kwanyaka ramaniam chwale bol mayak riak jen cha kwanya la commissioner dung mayom county charam do dien ba nyok kwanke je ramamo chwale Stephen Salam Maluit ajen cha kwanya la commissioner dungrup kona county chara den nyom kwany ke chwale kawai chan bor cha kwany bo la kur dungwit commissioner charam do dien cha nyom kwany ke je Stephen tanker riak dong cha kwany la commissioner dung ler county ramri ni nyom kwany gwada me la commissioner Galwak nyangut cha kwany la commissioner dung mayandit ka charam men do dien men jok cha kwany wuri shal ka Gordon Kwang Biel cha kwany la commissioner ko county so mun ro da gwada me latin konen kwany gana wana cha ka kwany do bang kwany ke kir ka order mi be ka kwera nyam la governor so nyuno di alat ke ne o de na de ka gar dene kon de let ka kwera jidi de pay kwany no da te yu kwam lo jiram dana deru ko jen ta dana bi ke je ki ta dan len ngor din ke je ngai kone kir mi yadi ne de kono wuje na ka do mi guje la jen so right now atem cha kulat gwaseme ala kwere pay kwany Dr. Mindwell jen che Stephen Tankeriak dong che kwanya la jen already ni wala wa commissioner ka ler county ka gwase dan de konen gwase me ram te der gwala ram diodien jen chwale de kon chwale Stephen Tankeriak dong jeram dan la commissioner ne ka gwade dan dio jeri ne ka video ne am den che right gwan mo che Dr. Ngwen Mintuel che congratulate ko cha kwany den ka kore ci kono benen jane di ala kono gwad mo cha ka joj ala win mi da ne de la ro de beje long sometime mi ci kono ko kono ala mu kwer mi jidin mi cheben bane di ala kono te ka kwer ne ba ka joj
ne me dio je derek tu ngonder kenu ko zmala ran kwainka ba ga bo wo ka bai bo yen di alkel yen jiri jimomo la be jemat so cha un me cha nyom kwainka je Stephen Tanker yek dong cha nyom kwanje la commissioner Clark County ke me dan cha koru du no ka gwa de dan dio je ngai kon me chore la ne ke jen tam Dr. Ngwen Muntuel ko right kon ke cha gwar pin ka cha document ko cha le cheng na ka nu mi chore lat me dan cha na jenen ana cha wudu cha le galwa no chanak re wichin bin mi ci kon yalla nen wati governor ne te ke titin ke ne rin wanti ke titin ko ai kon medan mi ci korje tok te chare nyot kerun te kon te ci wa no jo jojo no chwa ngwen nuore de chala no ci kori kana tok re wichin bin mi no mi ci kor me tok chare bar hi gwa dan te tin ci we ke Sudan and then bin mi wachu kuma governor kwala pai kwanyan teme ka te ko coordination kan lat kan re kon te juba en coordination mo sho we ne ko ba ne de kon te ka Sudan ba ga jogo no kap ne ne titi ko chigare ki kana lat ko te ke dule sha wang ne ti kon en ka jala do sha na cha ka wang re dule to no so no mo ne waje jeslo ate no ko kore e me cha ga de ke ko jen coordination mo ku Sudan den cha ga cha kam ne de ti cha kam governor ko la pai ko nyen tam la ngwen mun twel mission mo ya tuogo cha ga de sha ka shaka ben kap mi shaka ba shaka dak ci kon video galwak chana jenen gwa dana wanga jere duel and when mo mi shanu ngo chaga cha dak chaga ko ken chaga la rar chaga mi chala duel mi chala tin mi tibi de kay yat was money chana de chatuk chaga de jogono shan mi shade lat ko in the same system na kone be lo nak borun tomorrow chaga jogono chana de ko you lot of thing to chalat and then go kor ya jonje telemenang then cha wut cha tit ke yan jok ka chwa ja chwa duele gwika chwa ga tin kokien tin rar chwa ga paret chwa ga chung ka chwa ga bar squat naka ke chunga banka gan wer ndi ale container ka en kum me cha ko la drujen tama nyok ke ne te container ka wen wer de kon kuna la wenene rein wardi alko chalin ka changa medan go yene ode justice derben de na ti ka do bdana wona ko baran baje ne ka judge ka sometime ngai kone me ram cha nang ni jokor ka cha ji kap la we lu ko ne ji ko me very serious case long baje look either baju yen ka pek te gadu ke dong me chala ra baje ne ko ke de ju kun na ka ngot based on what in konen chire ga mo chilat ke ja but you to ba fire squad realika mbijin nakke baji nak chunga so na me jeka ke chung chire wan chicken agree ke ja me win mon do dien be gan ngaji no me ne violation amene o chewona ko ba gwar pin ba ko cha document we monitor me and me chalat ke unit state right now the group dana chano gen group dana ri ko gwade dan me lat kare ga mo lat ke jitet ke dien yen mu kuna la dier ke je ke kirmi yadit kuma kirmi yadi ngula kwanya ne tin kona naka nuare keno ne de kona naka ne ken why so ne me beje tu mai ne wan taken why ngula kirmi yadi de ya la lat ke rami mo mi shi gor la gor bi arun naka rodun ko ne me term de ten okay so anyway amen gor ke lungo de malder ben doran kon wari no matter gwa dan tetin ne me gari shi contribute ke lian wari bo okay atu peleke tetin ba bala justice la janunka la nagran ci jandan diri jan bare wora mi ci dur duirone mi ci dur mi di ci dur ba mi ci ke ken li gwa dana ka ku jetin ana ko gwa dana dong de na ko ke de ngulel dong mi ci ayu je ko dong da gwa ba ci lo na de jan mi jige ko ba gwa mi ci ka baran ka le turke video le wi ci ala document so na a serious violation ke human right first of all mi ci lo bone di alante mi wi mon but question one ne ngum kir kwanye ngwen mun twel ka jamo ci ngwen mun twel ci o kwanye ne ga te ko ne dong te kel ka gwase dan ko ne gar le ci cha ka demote ke cha ka yar and okay chicken query can de jiglo they feel like they chicken give up let she don't cha de kwan yen men yen video dan me cha je kwan and then ci relief chaben ke chicken go jeno chigala ne to chal nyok mi ngi ke so ne me am le ro right now da la jeri for dan go de nyo yekel ngwen mun twel cha ne di ala ti cha nyo mi la ka let ko che kim ya di jogo no go ramme karame ne so that is what is happening so again information nan go de nyo yekel de yen nen bo gwa dum cha gor ke media asamo akane ko na she gor so again me gor me de nyo kon ke mi jiram jidit please go no for more update kan online tv channel bi go no bi information bu kan nyo age kel kana thank you bye bye